kan kala tu na ke chuma jing cho kan ei do na da reng san nga ding te hai nunga khan om ka puding te ani a he kan Zirlai me kan ya he ke chum te hi nge ti o so akor eng zong zong nen chon he ta han I love ke chum koi mo tok leila ma hian thing sai te not ban lai phai is lungdar kalna lampang penga helai scooty omna bul la hian chuan he lama hianin sai ha te long tlai te kalna nia tuipang te lama ha kan tlan lona point chu karen om lawa he sarma pui po voi ni nan tlai la local le ta are paki pula thai la do ne la leng o You just make the orientation. Yeah. They will come. voin chu hey baking technician hawin office lama chuan kan pi ten nia ma se hei tun na chuan kan student ten nia he lai ni te po hi an exam do na kan in prepare me ka mel chalom na to a top theng thin hi chu thu oi oi an ne thina keima ni ang noya lo zir tur hi chuan keima ni ang ti khanin chungkam moi lo pon ni lo sela puitling chin to te student tak tak lo ang chi hatiang khan ni wangin inshallah har thei me ma boy thak na chin hiu ma friendly de wa thil ti in anuama amai ro chu a thenin chin to kan do shelo vele thin bok sia in en kol dan hi har sa ve lu tuk thina tuna hian he an fel lu tuga documents poi mo angte lo keng lo te khanin thil boy thak de ma an zup print ta heta nail technician lampanga kan miss jam pui hian mai to ka thala ki ngai thina tuna hian practical an te me ka ni an assessor ko inga tinge in mol lom e chuan next group te tuna chang hian na eng kut ta attention ho to don an ngai don emo chuan in hei voin chu karen om lo ni leng thaka zai takhan chokrua karen om thak lama boy thak mane cho zai deuh te khan moi What ingredient you using? ingredients Salt. Okay. And what you doing? What is this? wal thap mai he karen om lawa boy thak Nobody will go the morning. We will start from that.
Okay, what cái nó khuya bị thiếu gì xuống cái này ấy chúng ta tìm bằng thế thôi em bye bye Just tell her to okay, stop. You also put something, no? Oh, look here. nuôi số nuôi khá đủ lâu em khá thế nặc tuk tuk le la om te tia kan lak pui pe chuan lom hle ro se te hi mo